Namuchumurikiri bono nagukwani ndonzi asobereta se marogoba yabono chinga kene gukwarigania semesa ya mangarama ya yarokumanyikati yari twaberete gukwarigania kurwa semambia yalengentambe weka Chinsa chigabono chebono marogoba litukirigaria Jumatatu tariki 13 mutinyo gatatu omwaka wa 2023 na mange habereka okorekana ayo asari bwango chikogo sansamuranira na gukumanya senchira ayobo ikirano no kugana kwana bunali tukolia oneligi yari yarengeri Tanganyika gima tonyora mangana yua senchira yoko ya tuta. Bwana tuko sumbua matiangi ngase ngenja yetu egasi. Egasi yetu itayerwe korwa korera ni tu akorerete. Matiangi tabwati kinda kende gyonze DPP bayeborye serikali gotigananera na gosie ke fairi ya yasekerosio ndie kyaye mochiri serikali. Na kirusi migocha keroka police station gocha korra maliogo abasigari babwata isengenje gari yarenge nebwata maliogo amange chikato ni 530 njabwata lisa karariko eresa sobo garenga maliogo kiare ngororo egari etari ya serikali yabwata maliogo nyagetari jibox chimisa tokobe kubyara ime yakera okanka ya Rusia maliogo gose na ndenka yare ko yaira tegerera ya kwanza won the elections on its manifesto, and the manifesto emphasized the interest of the ordinary mwananchi. Chikuraniko chiera na Kenya kwanza bakairo bogambi bono tigabaikirani chire chiabote biro yo kabero mokonyo murebwense mudi agori. Asa yomone anda mange saranso kumanya senchire yoboy kiranu nyira na bokondra gotubwati goterense meli mtandanse mu ya Facebook Ndizi TV News the digital na bigense meli ya YouTube na bokotona buna Ndizi TV News dolitokubwatira nere gotera somo na boimanyirire gakoro kwa Joshua Auta eritira ninchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko chake mesa ya mangana Amayia anekurwa samangana rengete na siasa bwatani bekia magia Ford Kenya anekurwa sorgongorwa Gusii ye county ya Kisii ni kubarokane kwa mirili ngana ya yomenya kiro weke magia ODM Cleophas Malala oyubona bagako boli ebyama biribire somo bwa Kenya kwanza binyare ko bunwana go chamo na korosia ikiamekemo ni kubona bwatani abukurwa sorgongorwa Gusii batebiruna mbali go chugwanchira ne kia magia Ford Kenya ko bunwa buno mulikito Mirded Mumanyi agotomanya Magega yomuteneri bwe kyama kya UDA Cleophas Malala gutangasa bene ebyama kubunwa na gosoa ase ekyama kya UDA nigo yairire egati ababwatani bekyombe kurwa anse ekyama kya Ford Kenya ekyogeteneneire na Moses Wetangula wesokya na kugikelia enganeyu gukwana imeye kaunti ya Kisii nigo gati yabo bakuragwa na Charles Mogaka bamochire chingwana cha Malala ase kibate birebuna baroboti baligo chikobuna ekyama kyabo. Miwa rafiki yetu Mheshimiwa Marara kuna jambo amekuwa akisema kuwa vyama vyote viungane. Sisi kama wanachama wa Ford Kenya kutoka eneo hili la Nyanza hatutaungana tena, sababu hii ni chama ambayo imesaa chama ambaye anaongoza kwa sasa. Hiyo mambo ya kutuambia ati vyama viungane, sisi wanachama wa Ford Kenya kutoka eneo hili hatutakubaliana na mambo kama hayo. Kwa wakati huu Kenya inaendelea kupigana na jangwa la njaa, ugaidi kule Northeastern, vile watu wetu wananyang'anywa ng'ombe. Saizi sio wakati wa kuambia watu wakuje pamoja wafunje chama zao ili waweze kukua na chama moja. Mimi ningemuomba Mheshimiwa Marara apumzike, bado yeye ni kijana mdogo, aulize vile mambo inafanya ili tuweze kujipanga kwa jambo wanaosema. Miaka 5 iko mbali. Ndugu yangu Mheshimiwa Malala, uacha kupanic sana. Kumbuka wewe ni waziri na ukiwa pale fanya kazi kama waziri. Hii mambo ya kwanza kusema kwamba tuvunje vyama, sijui tufanye namna hii, tufanye namna hii. Hiyo ndugu yangu ni kudanganyana. Nigo batebire barobwo nigo barachiko genda kulikia abantu ase ekyama kyabo na kugania Malala gokora egasi ya yebuna omuteneri bwe kyama ase okwene kyabuna ngurware oburayi obuya ase okwene kya emechando asaba Kenya nechigo kyana. Sisi kutoka hapa Kisii tuko tayari. Kutoka Nyanza region we are very much ready. Nataka kusajili members 10,000 ifikapo mwezi wa 6.
Na nataka kumwambia kwamba hii maneno anaanza kuleta. Sasa watu wanaumia Kenya. Watu wanalia njaa. Tunataka ile mambo mnafaa kushughulikia, si maneno ya kuvunja vyama. Enda kaa chini wewe pamoja na serikali, sababu sisi kama kuna kuvunja chama ama kuondoka hapa, lazima tuongeleshwe na patron wetu Mheshimiwa Weta. Yeye atuambie kwamba mimi kama baba yenu wa chama nimeamua tuenda mwelekeo hii, tufanye namna hii, tufanye namna hii. Enda fanya consultation. Wacha kuingia kwa serikali, una sababu umepata penetration kidogo namna hii, unaanza kukuja tu na pupa. Wewe ni kijana mdogo. Punguza panganga, we relax, serikali kupange. Ase chinga kecho ni gobagania serikali kuligereria chinchira chogo kyania amaguta gati y'ebintu binde eliogo kyania chinga kichingongu abananchi bagendrete gwetera. Hiyo mambo ya Malala iwekwe kando kwanza, viongozi wako watatuambia mwelekeo. Maisha imekuwa ngumu sana viongozi wetu. Wananchi huku wanalia sana, unga inapanda juu kila wakati, mafuta. Tafadhali Mheshimiwa Rais, mimi naelewa ya kwamba wewe ni mwerefu sana na unaendelea kuona venye watu wako wataishi. Naamini ya kwamba utateremsha hiyo bei ya mafuta na vyakula. Hiyo tu ndio mwananchi wa chini ana. Kuripotelia Egetaseni kya Ndizi TV, elitaliane Mildred Momanyi. Yemono omurikito Mildred Momanyi asorobocho ruo asenchira ayobo ikiranu gotigana yubono torigirri asensemende maiga yegaria ye mokobe ko byara yabwata maryoga chibox chimisano ne 30 asensemo ya keroka nigobono ensemete netobo chenume ye county ya Kisii yeso kirina gukwanira nganejo asebate biro na maryoga unigare ngejo montonyene na ntari maryogo kurwase e county ya Kisii kolengano mu waziri bobo chenwase county ya Kisii leo gega nigate biro na bagende tunobutukiwe imeri kumanyo sa maryoga ine kiranite kerengo getakere asikonde bate burubuna gati ya maryoga ari barigereri ni ga kiranite kerengo kaligetakere Nataliase okorwa serikali ya county ya Kisii unomurikito Josephat Amisi agotomanya. Wizara yobochenu ime county ya Kisii bono niga tukuteira ale chinkuma buna egali yenyarete koba ikobwatwa n'abanyanyimba y'imugeti amaryogo asigata seni ya keroka nigo y'imugeti amaryogo ayali ya serikali. Well, our officers while on normal traffic check intercepted this vehicle, and after inquiring from the driver, he could not give full account of what he was carrying because he never had any invoice, which drew suspicion. And it was brought at our station, whereby we consulted the Kenya Pharmacy and Poisons Board and the Ministry of Health from Kisii County. Na Gusii ngocha keroka police station ngocha korra maliogo abasigari babwata isengenche gari yarenge ne gwata maliogo amange chikato ni 530 njabwata lisa karariko eresa sobo garenga maliogo kiare ngororo takiagara babwate gari lakini gontora tebanga maliogo yagaibire amariogo yo korengana na twanyarigiriri kurusiko gachi box yechi igara amariogo yo monyene akogora agore tukuru Nairobi agochikoni bosongo aseke mestikiaye korengana Valentine Mokaya uyiro muteneni bwe kyombe kerigia Drugs and Poisons Board nigatabire amarioga yo nigo ali company bene na bwe company yo ninyalete ko bage kwelikia amone kyombe kyo. Dawa ni zenye zimenuliwa kwa makampuni tofauti. Inapelekwa kwa kampuni moja pale Kisii kwa kufanya biashara ya madawa. Hiyo kampuni yenyewe imesajiliwa na Pharmacy and Poisons Board, iko na leseni ya kufanya biashara ya madawa na wako na branches all over the country, so it's not an illegal company. Ni kampuni ambayo imesajiliwa na hizo madawa zilikuwa zinapelekwa kule. Tumefanya verification kidogo ya huku nje na bado tutaenda kufanya verification, complete verification of the vehicle ya kuangalia kwamba hizo dawa zote ambazo ziko huko ndani kweli ni za binafsi ama ni za kuna zingine sio za binafsi. Korengana n'umuwaziri w'obochenu me county ya Kisii leo gega nigatebire amarioga yo anyarete ko bagwikiwa ase company yeme mu cyabosongo nabo igo kwenekirwa bunane ye company yo le abwari boigo nigababuririe abatenere be company ya mariogo banyara ko maiso kinga kibakora obosombi wa marioga bokuru Chinsemo boigo kwenekya ngachindagera ziranyara ko bakikuburokanirwa na marioga yo kinga kicho bosombi. Atembire twarorire marioga yatarenga aserikali nande gento kiagere kenene yagera twarento bukagera okonge
goika togetebe kiagere gapunjaro rekana ingeri bune karo ya bali gererigwa mbabwate ene invoice babwate delivery yoka lakini rende nande ntoliko bisago tateba nga nonya babwata marioga mbabugorera nitene woni ndagira re yetari buya ngobotenerwe county ya Kisii anene wizara bwachenu nere maiso kwenekia buna mariogo anyare ko baga gutumeka ase enchira egwenerete abantu baito ntore na maiso ntorigerereti nagabano itobu na mwegure chipo bisago teba na bale nare na no korigererio gotambe ikiagera nabarendereta marioga natete korana mwanyorira marioga atari korema nande ngakiende omonene oito omogambi Kisii County governor yaito simbarati gatagete bintu bikorekane ase ekene eri abarwire baito bonsi banyora amariogo ona intu etubegete amaiso boronge tumurigete kabisa torenga amariogo ndansi nona yakuru na Nairobi nyakara ya serikali natakere ikasinye gitari chite abantu baito banyara okonyana kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kure county ya Kisii eriterana Josephat Hamisi Biamono omurikito Josephat ya misi asorobocho ruo asenchira yobo ikirano gotigana yibono mwancho murigereria maiga yense mo yobo soiri gose DPP gotugutirare kina kiabere ko mubwaterania oyo kabiro mwaziri bobulendo me Dr. Fred Matiang'i ni gobono mwario ya bwatani anekor ODM imerongo yo rwa Gusii beso kirgo kwanira engane yo inyira bono ni ganse mo yobo soiri DPP yabete kubolia kyombekeli kyo gotukobo sari DCI gotugutirare kina kyobwaterante Matiang'i na kubabolia munyanyimbo bwensi tabasokora botuke bonde bwensi igoro ya Matiang'i nego DPP bona ya robo siboro cya Matiang'i ko ndra ikira nimeremo yaye na gutwara robo sibore aso ikira nimeremo yaye ya kira lituko ani gago chama ya DCI gotaka kumukire getambo kiro yo kabiro mwaziri yubono asensemo yobore ndi boy Fred Matiang'i na boygo no mwegerio ye Danstan Omari asabate babuna ni kuba bachete mamincha yo mtandao aso kobeka na ko ene kibuna abanyanyimbo mbatarete nka ya Matiang'i DCI ni yatoko mukire babira bwege tambokiro asikana DPP ya ko robo tukinagote abuna Matiang'i tabwante ko mukire tambokiro Kende Johnson na nega bwante ko twa robo sibore ekra yo agendrete bono munyakiro obye kama gaudi emo ko rwasorongo rwa Gusii kerosio ndeke nega mochiri serikali ya soko nyara ko museka segia Matiang'i nagote abuna serikali ne bwante ko liga chinchira chindonge asoko nyara ko ya nama mochekera kona akorekanire nago ko robo tuki asenchira ebwenerete na inche ngwachira na omonto yo DPP alatau buna Matiang'i takora kimango sande igo tinda bateka na surprise ende onsi munang ko bayare ngego Matiang'i takora kigende Matiang'i no monto o maete bichiko ando tenene te Syria eli de barango mo kotarongo koli de binte bibike eli de tabati magoro no ni digo con stand asego DPP biamono aso korigere na korra kende nkeyo amangana intimidation amangana revenging tigara sawa nya kwa korre kende yonspi mbabwera ndiko sumbwa Matiang'i ngase ngenja etu egasi etu itayere bwe korwa korera ni tu akorerete umuntu ga korangeliwa uwaka none si inchu entongere gaiga to igure kyabeire bama ukubori ngaki urwe statement nkiga kogera ngaki getigere urwe statement then after that bago so meranga none statement bago tiboli bago tenga to baso kwa na ken oso kwa negento ego jo gutumeka against you egere mabura kan tu statement bama ko investigation ba rekere de kyabeire nge mistake nero bama ukwera kotini na ekira yogandete bono omosemio monebo serikali ya kaunti ya Nyamira elasta sorinani gobono akwana mange anasobokoribwa ye inseye kakiemetinye tano gusanga no murikito korwa se kaunti ya Nyamira nigatebere buna wari bakumulekera manga anasobokoribwa ye anasokonyara go keyo goitinyana kwebina anasebigambiro imeje kaunti ya Nyamira murikito korwa se kaunti ya Nyamira job mange nigasanganera na gotwariganira roboti rokubwatia obosemia bwerichiko negatia mangana kwirera okogenderera we county ne serikali maega yoko swabisi omotienyi ogatano na kabere omwaka oeta ntoira egetambukiro kumanya egatia mangana omosemia omonene we serikali ye county Nyamira Erastus Orina aikeraniri. When we talk about the government processes, we talk about processes which include policy formulation, decisions which are made in the various departments,
the nature of the legislations, and also whenever we undertake any projects which have a legal implication. Natwera buna emirimo emenene yabisieye nokorwa obosemia gokia serikali county Nyamira na boigo gokia sabakoli emirimo. The office of the county attorney is meant to advise on matters of the county legislations, where to ensure that they are within the law or the constitution, and if there is need for a revision, it is the work of the county attorney to advise on the same. Asentera yoko eneke buna abakoli emirimo be serikali county Nyamira nkobwati baleri chiko natwera buna nabaigete ange nakobatebya obuya bwokoliya oboseme bweri chiko. As a strategy, we have tried to get in touch with every department, and of course impressing upon them that whenever they are undertaking any processes, let them get in touch with the office of the county attorney for adequate advice. Elinde kokeya ebina natwera buna bisia nigendrete korwa obosemia bakobwatiri chiko asobo ime. We have realized that this strategy is working very well, because we are trying as a government to undertake our processes with due regard to the law. Batemire gotumika chinjira cy'omorembe elinde kokeya ogotaigwanana. We are looking at the number of matters which probably were filed, and we are trying to advise that some of the matters which may not necessarily be necessarily supposed to be in court can be arbitrated and find an amicable way of resolving them. Ogosira anyolire kurwa serikali county Nyamira yekora uno mugavana Amos Nyalibo kwa mokonyire gukora emirimo asobo ikeranu. I'm glad that His Excellency the governor has always been very supportive of this office. It was actually his brainchild that the office must be put in place as soon as possible, and if I would say gladly that he is a person who is very keen in actually complying with the law. Kurwase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Miyamuno omurikito kurwase County Nyamira Job Maangi hasoroboti rwasenchira yobo ikirano gotigana na yiwono moncho murigereria maiga yokoneki wokogotoko embure nyinga chinsemo ao nige skuru yoboroso ya Kisii gose Kisii primary bono yanyarire gotwaro gwakokone maiga yomote kogwera gati yebirase anegras ya krasan na Isato ase skuru eyo kolengano mwalimu monebwe skuru ni gate bire bono nigagane tyobo konya soko gachukwe birase maiga yomoto gwerete birase erituko lya Jumamosi gentukire bona aborokyo wa sana Isato goitinyana sekirasi kemo irikonyara kogendera na masomo ase serikali ye county bone serikali ne yaboriwe konyara ko sogati elikonyara kwagacha bogiye birasi asense mejo muri kito dipona sanya no roboti rwa senchira yobuime. Maiga ya masaba gokorekana ensengima asokogania mbura eli abantu mbakwenchara kurwa somora kerororekane metienyimeke ya etire amasesenia yembura ni garorekanire ime ya Gusii korende amentire asara eyene chingaki omoto were kiraski ya 5 na 3 ase skuru yoboroso ya Kisii asengencho yembura ya tuete moisonde yarengeri tukoria Jumamosi otuko jagira Chinsa ikominemo naba yatarete ta sare nene ase skuru yeito yagino mwago manene igo yitoka iri mutore mega ukagwere nyomba class 8 north igo damejeti amabati nekibao ukabacho achingoro bocha ime bono mambia maja ijira rotwa kosogo Jessica nabana basinyuka so ime twabajenyi twabaye class kengao omubasokano yo nigo koregeteri tukabana batari ase skuru ase bono ndata umiete gotatiga amagacho gosareka twakirenya sambi yesengengeri tukeri bana mbare ngororo yare konyarekana ng'abana mbare nge skuru nabo yaja gukore damage nene especially amangana incharis
stambidi na wayacha kobororo. Ababwatani b'esukuru ey'embaru ogosaba gochia serikali koroseriwa ebirasi ebyo bibere by'ekirasi kia 5 na 3 ase bono batebire abana nigo baichoreranete ase ekirasi egeke kobairera koba abange mono na korwa chingaki chinkong'u gochi ase abarimu. Ngosaba nga our stakeholders from the national government na our county government moje mumekonya singenjo emetenere round gege menge sana yende yagotire na singenje mburi yega ndugutwa na gosaba ngemete yerusi kwa sama gachare ondi gwensi ugwato mutogo tira sengene nyumba muto yerusi kwaro because na bale cause damages gosensa chindo mu muntu banyabo gusira. Maiga ya masesenia yembura gocha asorogongo rwa Gusii bono niga ikeire koreta na ande michando ase chinsemo ao goikera emete kugwera ebirasi ebibyanyarire kubeka aborokiwa asakong'u asokonyora amorokererio abo kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa samagacho akisi primary eyo gotoka Amayia county ya Kisii elietandipon asanya no mulikito dipona sanya soroboti rwa senchira ayobo ikiranu gotigana ayobo nomoncho muregere gosoka isiko yorogongo rwa Gusii tumurikara yabaire kago korekana omu cabinet prime secretary Musalem David tukulia niga koletaro ya gochi aso yokabere omukonyo murebwense mudia gori meyo mucho Nairobi asenka yaye ekero basanga monere kumurekera anena mangana alengete yobora ibwense nigo chinga kechi Musalem David ate abunamba sanga na mudia wori amange anaso konyara gwekerania chire chire serikali ya Kenya kwanza ya ruete na gote abuna mbachu wekerani chia chenda chiria chia serikali anegochiase aba Kenya bonsi. I'm delighted that today I have had the honor to share a cup of tea with His Excellency Dr. Mudi Awori, our former Vice President, at his residence, and we have discussed quite a number of things about the country, about international matters, and I'm so delighted that I've gained a lot of insight from his perspective on what we should do and what we should focus on as a country. He has emphasized a lot on the need to be united and the need to remain focused on ensuring that what we campaigned for as we presented our manifesto, that is the Mama Mboga, must be the main focus of our operations. So I'm happy, and as you can see, he's as firm and stout as ever. So this is really good, and we thank God that he's with us. Boy chinga kecho mudia gori go kwana kurwa senka yeme mucho Nairobi liganyara gote wana mangana siasa niga baga kwera na kugwania serikali ya Kenya kwanza wana kurobo karibu abo wa century bwenreta na ichire chiribali yereta aba Kenya chinga kicho chikambaina mudini go nanyara ka gote abuna ikigetigalete bono no kubwata na serikali na gwikirania magendero uche chinsemo chonsi wanchiri ya konde wensi gotayo. My son, he has always been like my son. Found time to come and talk to me. We emphasized one point, that Kenya Kwanza won the elections on its manifesto, and the manifesto emphasized the interest of the ordinary mwananchi. And I'm delighted to see that that is where the direction is going. And the direction is going because we need unity. Side shows, we want to leave them. Elections are gone. Kenya Kwanza is in place. And let it follow its manifesto. Let us always root together. Let us always ensure that the Constitution is respected and all will be well. I want to thank my son, Honorable Musalia, for finding time. I want to emphasize that he should continue to support His Excellency, the President, because he, the President, it doesn't matter what his age, he is now our father. He is the father of the nation. Let's support him. Thank you.
Na gotigana nayo bono tomurekere amangana yo wichani na waigarengetse amakweli umubere bumwiseke Sharon Chepkosgei kigene ni gobono orusi gwa senseri ya Australia na wikigwa sense ya Kenya semurebere yo guchikomwani ali asenka yabe gotoka ime Dorothy County ya wazini gesho Sharon igacheta sense ya Australia asoko gendera osoko chiko somoro ase University ya Catholic Australia iyo gotoka sense me yo magayika sense me yo krobalenge na basani ni baye kwegoke na gwa kontimbo nigabetega komomera match na Gusii kumabwaye ashinja chobo tsukanu kara sense ya Australia ekracheta kwenda na masomo ya University ya Catholic na nabo ni go enkaya itigete no goichana maiga yoko musiri mwana obo ichite komenta masomo setase amangana ya masomo sense ya Australia mirobel yoko manya nigegendreta senkaya ye egotoka ime ya Dorothy County ya huwazinigisho. Last year tulipata ripoti ya kwamba anataka kwenda Australia. Hakika tulingishikana mkono kama mandugu na madada tuwezeshe Sharon aende Australia. Nikikumbuka last year baba yake alikuwa amechenga nyumba yake akafikiria mali. So hii safari ya ghafla ikakuja ikabidi asimamishe. Siku meet Sharon tukiwa Australia because alikuja just 3 months. So hiyo time yenye tulikuwa tukutana naye Judy akiniambia tutafutie kazi ndio wakati nilikuwa ninakuja. I just came a week and that Tuesday nikaambiwa hiyo maneno imefanyika, but I really knew her and I want to really say it was so sudden. Hiyo news really hit the whole of Sydney, the whole of Australia, all the states, and we just pray that God gives us all courage, because literally we are all scared at the moment, because you're like, if this is how it will be happening, it's not so good, not just to the family but to everybody who is planning to go to Australia. Gomo nchumuliro gotigara asamangana arengete na makweli mubero wo musubati yo mubwate myaka ya igatwa oyubona obereka bulete kuri umutinyo kyando mwako etabo ikiri ubere na 22 ni gomo yo mubero yotoka senkeyemo ange na sobo yurase county ya Kakamega kolengana so mubero toka ne chimita chinke ko rusobo omusubati ni gabetega kobura ekerokelia omusacho yo mwama na bwata ni bande barenga senke yabo kokunya omusinge oyibare ko chikwaga chenyomba banyuru mubero yugo tinde kirorona ni gobere gokogunda ni gochinga keche yamati yamanyi gubuno mwana wabere bakoligyo somo swati yobere gakoligwa omoberoje otokire kolengana ni yamati ni gobate yabuna omwako eta ni gabakagura batano babegetubyara igoro yogo sira ko musubati yo asikondo bosaiti bwa bulete na bakaba bakoigorerwa asabono mobero yotoka angene chinsemecho abakagura ubare kurwa nakogani bono igatambukere getinde kenyare gekoirwa maga yo mobero igotoka sari tukulia rokuru mutinyo kyando mwako eta ni gochinga kechibona abanye omubere nabo igone nkama na yamate babole sekali ko mukiye getambukero go chia senke yo mubero toka go tindekire nakoganie getambukere getindikirwe ilibanyara konyoro bene bwabo igoro yogosira kumwana wabona go tindekwa asenke yemo. Kiza nyinyi mnasema nini? Paka nyinyi mmekuwa wenda simu na wakasema dada yako amepotea. Kwa na yeye hiyo siku yenye alipotea, lakini tulimuacha huku. Tulimuacha huku, mtu mwenye alibaki na yeye huku. Kweli mimi nilijaribu, hata wajerani wakanisaidia, tunajaribu mpaka kufika kwa kichuchungu huko chini. Alafu sasa ilikuwa yani imebadilika sura, ni kama ilikuwa inachomwa. Hatu kuelewa juu yani ilikuwa imebadilisha sura, sasa sio sura yani haileti sura ya mtu kabisa. Huwezi jua ni nani. Na nigo muwaziri asense moyo bosombi kipchumba murukomene bonachore obura yobogia asense mo ya Kenya Ports Authority KPA abono ko kuruwa bokaribwa bo ogochia saba Kenya William Ruto yobono kabero mu manager na support ya Kisumu ni gairi bagari yabe no gochugotera na company ya KPA so Kenya Ports Authority asoko nyargo ikrani meremo ya yogochia asaba Kenya aneko nyargo kinia amangana arengeto bonchore ya Ruto gokwana maiga yokoli bagari yabe no gochukobu ya sensemeyo nigate abuna nachikoikerania obokorrio buyana gote abuna nachikuru obokorrio boise ni wanchiria konde wonsi gotaijo na gokinia nsemo yobo sombe maiga yako igoli bagerio gochiko mura ya sensemeyo ya KPA. Sema ni kama Mungu alitupatia uchama. Sababu number 1 yeye ni mwanasiasa. Na kile imekuwa ikiumiza hii port
mambo ya siasa. Sasa mimi naomba chairman, wewe nisaidie nishikia wale wa siasa. Mimi niachia wafanyaji kazi. Mimi hao wafanyaji kazi, mimi tadili nao. Nataka kupatia uhakikisho kuwa performance lazima iende juu. Na jameni, kuanzia leo, we want to plan how we'll start breaking records. Najua lazima pia naye tuonyeshe wakubwa wetu wale wako Nairobi kuwa sisi tunajua kazi na tunaweza na tuna uwezo. Ya mwisho, ni mimi naomba nyinyi wote. Najua kuna mambo mengi yanafanyika, mambo ya absenteeism. Jamani, absenteeism, tafadhali tuache. Imeisha. Sababu sasa mimi leo ni siku yangu ya kwanza. Na kubotekana no bosagania muno boibi bwetu wabere bokolekana ne Chinsa kia Samburu nigo no mwaziri bobolindi boimekethire kindiki abagakuru guchika buna parliament seri nanire nsemo ya Samburu banyare bakunganya kurwa senseme yokolengana kithire kindiki nigateba buna gati yababegwa na basagani nigo bamenta onseme yoso rinaniryo asabona beto kuruguchika banyare kunganya kurogati yabali baigwe ruguchiko kuna gucha kunganya na bunigo barokane kwe murungania sogote buno bolendia nseme yo niko botigarete kwira nanse. Na hata unaona ile karilive yenye Red Cross alikuwa anatopea. Sasa mtu hata inabidi utoroke unafungia hapa ndio usiwawe. Hatujui kama tutauliwa baadaye. Tumetoroka jamani. Mimi nimekuwa nikisema ya kwamba nataka amani, hata nikitaka kwenda kufanya kazi, mimi sina amani ndani ya moyo wangu. Kwa sababu sijui nini itafanyika ndani ya watu yangu. Na sasa kwa leo nina regret hata nikisimama hapa, wale watu niko naye hakuna mtu wako hapa. Watu wameenda wote wamehama na tuko tunataka watu wahame, na ikifika mahali kama hapa sasa ni mahali inafikia ni crisis ambaye sijui nini itakuja kusaidia. So in average we are losing 6 people per week. That's my statistics. We are losing 6 people per week. And our major work has become to bury and carry the corpse. So mine is only to urge the government that is doing operation. Kindly take that operation seriously. We are fed up with losing lives, innocent lives. So in brief, I will just urge the government to get these things out. Abagaka kurwa sorongo rwa Nyanza ni gobona beso kirina kunyara kuboria omurewe kama gya ODM rera morodinga gota aramangana renge tokorobekana ni gobagikirio korobekana ukukurobera stariki merongevere cyumutinyiga ni gobona bamubodi omurewe nse William Samuel Ruto kone kibuna nkwariganya ari chinkwana no murewe kama gya ODM rera morodinga eliko nyara gutanga korobekana korobera Jumatate gocha ekibono kira stariki emerongevere kolengana abagaka bwa netureti yabagaka kurwa sorongo rwa Nyanza Chinsa chia bogereni gobate birabuna nigo korobekana gukora chikwirania mangana rengete uchumi nse kubata kanandake ebinte binge nabo birachie gosarigwa asabono bagani chinkwana chiro berigwe kati yo murayi wense nabwo no murayi buriwe kyamagya ODM Raila Moro Odinga kaini utilifu kwa hii viongozi hii ya William Ruto. Sasa yeye ndio president ya Kenya. Mimi nataka nyinyi kama watu wetu ambayo sisi walichaguliwa wanakwenda kwake na kwenda kuomba maendeleo. Wapi mbaya? Yeye ndio president. Sasa mimi nasema watu wote, watoto wote Wajaluo ungana kwa amani wa Kenya. Not for mandamano. We are not for that. We are for peaceful negotiations. And even if you can look, what are the people? I mean, people who have the bigger senses. You will hear them talking of dialogue. It is between Raila Amolo Odinga and Ruto. Without a dialogue, Kenya will turn into turmoil. There will be a lot of chaos.
which will disrupt the economy of Kenya. Our children need employment. Na abarimi bechane kurwase county ya Kericho ni county ya Bomet barokane bakwe murungania sama tuka mange ane igoro yobokorri babere bakonyora kurwase obokorri wabateneri bechae nigo chinga gecho mugavana we county ya Kericho no mugavana we county ya Bomet babwatira na sobwamo na gochore committee wase task force ya bereke okorobo tukiboime na kulingoria na kyabarimi babere bagwikirania obokorri bwabo babere bakonyora ane kurwase oboteneri bochikambani checha roboti uruboni gorwabwata getubene abwase omugavana we county ya Kericho Erikimtai atebire buna babe kiremero beresene riko na kibuna nkonyara bari gusira abari mebecha asichi county chyo ibere. And I've seen a bit of the task force report. They are proposed in the report because they went round every sub-county and meet members of public, and they met different stakeholders. And what has come out on the 20 issues of mechanization is that the report has proposed a 40-60% arrangement where we have 60% of mechanization, 60% of mechanization and 40% of hand labor. We've seen, for example, some other companies going 100% full mechanization, others doing 10%, and the rest doing this. We want to have an harmony on how we'll move forward as one. And this is a proposal that has been done by the task force. From here, we'll be able to move and do what is need to be done in terms of forming a technical team to agree now with the two parties. The report is very exhaustive, I must say. To Meketi Pale, we have listened through the issues that they have covered. Almost, in fact, they went over and above what we had asked them to do, in all fairness. They have told us of even existing opportunities in these private estates that, as many people of Kericho, we were not aware of. Opportunities where we can make better value for our people and better earnings for our county, many of which we are not aware. Mwanshumulikiri bono nyora niko gendete kotengera Ndizi TV nganchero kurwa senseme yibono nyora macho grana sentunde ya kabire kolende bono kokwambuke kanseme ndi studio tume na Victor Sultan oyo bubange mwana tumanya mange ana sensemeria hiye chigosori tosuka tiganyora mache. Nchumulire ngo kwarigania nkumanyali agendete sensemo y'ikigosoria mangana ndina rondo cyagendete kokoreka petronile mukirare gontaina banga kigosoria gestyle gete wetenga Chinsa musene cia Nigeria asamatanga yamo sacha nale kale gotugutwa kurende pasta gatabanga musubati gotagutigara bweka wikagendere ko bano musacha aga propose musubati aganchonya na ingi kware ko chago kora gose nchikoligeria ali abantu bagotebana na ali ase mtandao Facebook na bakwenda ali Facebook Victor Sultan wangina abekire biche yororo egera werigererie Vincent Onyancha timaitiko senga kiali gocha gokara korende gotigana n'ikigosori icyo kire kigosori toirane ase kigosori bene igasoro gongorwa Gusii timu ya Shabana FC nigo egendrete kwanekia obunyamasi bwabo ase ligi ya National Super League anene maiga yoko baikura darajani gogo chigoli satu ase ligi na lisagero litukoli ya Jumapili asegosoli ya gosoletigwe asegeti kia Gusii Stadium wekiraboniga timu ya daraja timu ya Shabana FC igo RNH point mirongo ebere na kianda ase ya gosoiri ebiminano 13 na kubwa ebiminano kianda ebiminano ya timu ya Shabana ya chire drone ebiminano bibere na gosiria ebiminano bibere negati yebiminano biri bigendrete kwanekigwa ase ligi ya National Super League abwase Shabana bagendete kwegasa kabisa au chibicha oroche ase screen ya Mwanchumuligiria ne keminano kyo gyane gatiguli tukuli yuma gati ya timu ya Shabana FC na boigo timu ya darajani gogo Shabana FC kirabono vale obobwi ose vale asubura ibwe ligi ya National Super League chi point ya mirongo ebere na kianda chi point isano mu bosio bwe timu kwebwati emanyekana temuna Muranga Seal gotingana Shabana FC chinga kishabana igendete kwegasa na kwene kinga nkone kire ngogene kire obogosorio buya anene ase ligi yo ya National Super League Gusii FC ni gobale negetiro gyogo
goso seri baga useko endera kwanekia machibu wa Amayia anema ega yogo sigikani ali tukolia Jumamosi kwanekia draw yogolia yamo seyamo chinga kibali kukosuria ne timu ya Migori Youth SKST kia Gusii Stadium wikirabono Gusii FC nigo ere nechi point ya mirongo ibiri na ibiri kurende chikubwa egosori kubwatia na bera achia gosoka usegosuka urwa seri baga ya gatano wikali baga ya kabere. Gotigana na Gusii FC na Shabana FC toende wikase ligi ya Kenya Premier League abwase timu ya Gor Mahia nero agendrete koro kibunya masimu abwabo anemaiga yoko baikora timu ya Bidco United